Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Apay a pinalubusam tiya nagtangin matindar iti bunyag. Kasano nun ay ramraman na napaltugan iti panakapaltog ni Bese. Jakmat kaya tapalubusan idihani. Kamamo matan ti kinatangkan ti ulo di anak mo. Sana may sursuro. Ha! Sumangbad lang tekak iti pagnakman na. Placido, padang tilugan ti anak ta. Isun di nagsardang iti arubayan. Agoray ka man, makabiro kay takloy. Semperkwensa, di mo padpadasan adangran ti anak ta, Placido. Tanumintras asinaktam, siyak ti makalaban mo. Ano? Iso nagbali na natangkan ti ulo ti anak mo. Gapoy ti panangis ispal mo kengkwana. Ha! Pado apanggil! Papa! Mama! Agap-apa kayo kani? Ay, kuha, iha. Ay na, kaskay man naubingan ako nak. Mabit lang, tama pa nakagpatimplay ti nakalamlami sa Diyos. Tauminom tayo. Tabarang masabsaban ti pudot ti ulo nyo. Anya, kaya't mulat ta, asaktan ti anak ta, Placido. Rumuharak malangan. Amangan nudyak magapagtepal. Addan dagiti inawagak a pulis nga may mangbantay iti lalaki anang paltog kini Vice Mayor. No saan mi kumakinamat itay kinitatang. Sigurado ang nakalibas. Kan imbag ta saan anapuntaan tigan man iti panangipaspasarak ni tatang anang paltog ken kuana. Iti kasta. Di kam ko man nagproblema ita. Miguel. Barok. Apay tatang? Dito'y matgayam ng ospital kinangitarayan damot ko ni Bisi Mayor. Anya? Sa di nung nga rin akwarto ti ayan na, tatang. Inakman mo't kitaan. Iti room 54 ka raw. Ngam bantay sarado na iti pulis sa naggapo iti provincial command. Mayat no addan nagiti mang bambantay kinkuha na pulis, tatang. Uray ti ganman ngayon taray tayo dito ospital. Bantay sarado mo't nagiti pulis. Sa apela kumaa, ta makalasat nga agpadpad na da Bisi Mayor kan ti ganman. Agkararag tayo kinahapon, Diyos, tatang. Baring no maispalda mo't lang kan patay. Awan gayam. Imawag ka niya kita ni Simio. Anya timbaga na. Nalpas ka din ti padaya. Gapo iti napasamag. Basit lang ang tinapan anang anak iti resepsyon, tatang. Nag-aawid na ka no. Gapo iti nalaos abuteng da. Balayan kan nagiti kakadwa tayaw. Itay kanumat ng kapangandan. Nag-aawid na kanumat ng iti kimigaw, tatang. Ala, nasayat mat no nag-aawid dan. Wen, tatang. Katuray na tayo. Agawid tayo tumaten. Sikapay lang ti agawid. Ta makipagbantayak mat ka ni Bisi. Unang adamot ti pamilyanan amang bambantay, tatang. Kan adapay nagiti pulis. Impamatmat ni Bisi ti kinasayat na kadatayaw. Itatakasapulan na ti panarabay. Masapol nga agsakripisyo tayo mat. Wen nga ro, tatang. No isuti ko na yo. Agbati kay pailang ron. Sikapay lang ti agawid iji kimigaw. Wah, rugrugya akong ti agrambak. Iti pan nakapaltog ni Bisi. Sapay la kumata sana na makalasar. Iti pan nakapaltog na. Naimbaga damag. Tinakadanon ka niya. Adi pala nagsupliti po na. Mayor. Abay. Kanya ti damag takas taunay daras mo kay masinag. Damanan good news, Mayor. Kanya man na itadamag. Natay ka din ti Bisi, Mayor. Isu ka di tinangig mo iti radyo ng ipadamag mo kanyak. Ay, saan, Mayor? Pato apangkis. Kanya ka ruday takadamag akong nam. Ay, nadisgrasya ka no, ti gunman. Gapo iti panangkamat dala kay Matias kan Miguel, Mayor. Adda ita ito ospital aban bantayan dagiti pulis. Ano niya?
Dahil dati ko naman napinto sa damag, burog, ha? Uwan, Mayor. Ta sigurado ano makalasat dahi aganman. Kat ikan tanalakit di ti mastermind. Sulbog ka! Oops. Aping atinanog dak, Mayor. Apay, amom ka din was sino ti mastermind? Ni karkararag mo, may booking? Sino, Mayor? Siyak, dinang tangdam, itipimbal to kinibisi, Mayor. Mayor. Kunak mat king gaidi, nga daramidik nga dang kontra iti dayay abisi, Mayor. Ha? Sorry, Mayor. Kunak lano saan ada kayo tinanggapuan tibilin amang patay kini Vice Mayor, Mayor. Delikado ak no makalasat dayagan man. Isu nga ingkerwar di lugan na mapantay di hideout. Tagplano tayo kadagiti kakadwa tayo. Nuan niya tinasayaat ang maaramid. Apay asiksikat si Simbang Part, Miguel. Gaputa nagbati pa lang ni tatang di ospital, nanang. Kaya't nakano pa lang ti makipagbantay kini Bise. Anya? Ay, sus. Nasa isaya at kumano Simbang Putmatan. Ang mga nusurutan dagiti managdakdakes ni Bise kat ituloy da apatayan. Mabuting da nga tamot ka namang surot kin ko na di ospital, nanang. Ta nakabantay mo tin lagi ti pulis. Kan inggatanga kiti silpon ni tatang. Tapno makapagtinawag kami. Amo na nga rin nga usaran, Barak. Sinurusurwak, nanan. May samot lang ti pindutin na no daw mawag. Ay, Kurt, igatangan nagtumat ta surusuruan nagtumat. O sige, nanang. Bayan nyo. Igatangan kay tumot iti silpon nyo. Uray day tayo nalakalaan, Barak. Win, nanang. Kut mayat nga agpaiso no ada silpon tayo amin. Agulimak kayo. Agulimak. Tada na patag unay nga ibaga kada tayo ni Mayor. Dakal di problema. Isungay may kami kan burog. Tapno makapagbelano tayo na niya tinasaya at karamidan tayo. Anya ti barikod yung Mayor? Tipan na kay taray di ospital, titinang danak ka ng paltog kinigonigondo. Anya? Da kayo ti mastermind, Mayor? Wan! Siya tinang mandar apatayin dati si Mayor. Ngamdak sang gasa, tay ti panangkamat na Matyas ken Miguel, iti day jay agan man. Na disgrasya, isungayin panday di ospital. Nasaysaad ko man ano na tayo, Mayor. Awan ko mati problema, nunatay. Tirikat na si Bibiyag. Anya nga ro, ti kayo di wa mapasamak, Mayor. Kaya't ko asak baing agsubli ti puot ni Pugot. Mauluyan na namatay. Mapan kayo di ospital kat agpamarang kayo a doktor. Ganda kayo mat adaldoma. Si putan nyo, noan niya dagiti sumarunon to ang mapasabak. Mama, napanandaborog kin ni Papa. Diyaga mo, tadi damat imbagano sa dino ti papananday tay rimuarda. Napanda nga tayo di ospital anang itarayanda kin ni Bisi. Panagkunakat adayo asarungkaran ni Papam, ti Bisi. Tadi damat tan agkat kadwa. Iti ospital nga ayan ni Bisi. Kati sumaglagayam tinangitarayanda itiganman idi na disgrasya, Mama. Delikado lang ni Bisi na makapuot ti kriminal. Kuna ni Papam nga doon tinakabantay a pulis kadakwad ang agpadpada iha. Isuasan nga tamatan nga agpagad ni Bisi. No apama na makapuot ti ganman. Asino nga tati mastermind, Mama? Awan ti makaamo iha. Takunada nga adu dagiti kakunkontra ni Bisi. Ya kaya tamamuan ti asawak ken ti anak ko siya ti mastermind. Iti ban nakapaltog ni Bisi. Burog.
Iso kaemem ti bibig mo. Nalawag. Ay, uwan, Mayor. Sabay lang kumatag baligi dagiti imbaunta ang mapanadya ospital ang manguloy kinipugod. Tanon nakapuot. Pilitan lakit di apagpudnuan dagiti pulis. Madadalakid di tinapintas a reputasyon nyo kadagiti tattao, Mayor. No agkutak ti hard killer, ada kayo ti mastermind, ti panakapaltog ni Bisi. Nukas na bilang di mapasama kawan sa baling aking basol no saan na Miguel ken Matias. Tay suda tinang kamat kinipugot. Talaga asit latay ti dalan nyo dagiti adwa, Mayor. Ngabadan to aldaw na kaniyak dagiti adwa burog. Ibagayo lang, Mayor. Ta ing kami ano penan akas laog sa dagiti adwa. Saan ba ya panawan? Ngem numapunuan ako ni tiar aramiden da. Amangan nusyak tupay na mismo timang tonton kadakwada. Kumusta nga tan ni Bisi? No amukla kumamot ka at cellphone ka. Awagag ko man ni abalayan babaon iti cellphone di anak ko. Agriring to'y nakacharge a cellphone ni Miguel. Ay, Miguel! Miguel Baro, kada umawawag iti cellphone mo. Agriring! Wala na. Hello? Kunak no nagriro akitayan iti number a pininpindaw. Di mo ba't nasumpatan adagos ti awag ko baraw? Naka-charge ngamin to yung cellphone ko itay tatang. Sa adak kita itiruar. Iso adyak na sumbatan na dagos ti awag yun. Apay ngayon mawag kayo. Mangyag ka man iti pagsukatak dito yung ospital baraw, tanay. Nang dudan ti baraw. Sanak pa ngamin na nagdigaw sa tawan mo't pagsukatak. Wen tatang, mangyaga kiti arwatan nyo. Angam kumusta ni Besi? Kuna ti doktor, a critical pa lang ti kasasaad na. Oo na yun. Katingarod ganman. Kumusta mo ten? Kuna ti doktor na, ang nalasat na ti critical na kasasaad na. Kahit mabalain nga itiyan yaman nga oras, makapuutan. Napintas day ta adamag tatang. Tano makapuot. Sigurado apagdamagan mo ten nagiti pulis. No asino tinang mandar kinkwana apatayon na ti Bisi. Apay adi kay matal na. Kas kaila di makaanak apusa. Sumardin ka burog tama nga no disnugan ka. Madandana ka nga roon. Anya. Ne, itaman pa ilang amang ko kada kayo. Amadanagan kayo, Mayor. Amangan no makapuot ni Pugot. Ket may bagana kadagiti pulis asyak ti mastermind iti pan nakapaltog ni Gonigundo. Mayor. Saan kay ko mga agbalin a nervyoso? No adda ko man naamuan dagiti pulis iti dayay apugot. Ket adda ko mamutten imay a pulis dito'y mansyon. Sa bagay, pudno mat ket di ako naam. Sino mo dahil yung umawa? Timay sa ka dagiti imbaon tayo ospital to yung mawawag burog. Adala ka din na patag ng ibagana kada kayo, Mayor. Aguli magkatasubanak. Hello! Kumusta kayon ka dagiti kakadwam dita ospital? Adya, naingat ti siguridad ni Bugot? Wapa to apanggis. Ikarigatan nyo ti makastrag itayan na. Adya, huli teman. Nakapuutan ni Pugot? Saan nababalin? No kasapulan apatayin nyo agraman dagiti pulis abanday. Haramitin nyo. Tapno mapatayo laan ti target nyo. Mama? Papanan man na ni Papa? Diyan ka mo ihatag dardaras mo tarimwa. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Nyamatan ni Papa. Ibaga na kumamot no sa dino ti papanan na. Tanong di tayo mapasangpat.
Amo tayo kumatipang birukan tayo kan kwa na. Day tangarot ti Jack magustuhan nga aramid na iha. Tano nakalagip a pumanaw latan na di na ibaga no sa dino ti papanan na. Ang mga no napanmat kiti di ospital, anak kay tarayan da busy kan tigan man. Anya nga to na mapanak mati jay mama? Anya, ay saan iha? Di ka mapmapan. Saan mo mata sigurado no ijay tinapanan ni papam? Uray saan nga jay hanapan ni papa? Okay lang mama. Tama pan kumat kita no niya ti kasasaad ni busy. Dito'y kalatan balay iha. Saan kan arumwat? Nagbayagan ni Miguel. Makadigdigo sa kan. Awan mo't pagsukata. Ay, inak man pala kitaan ti ganman iti silid nga yan na. Turay ta amamudak mo't ng iti pulis sa mang bambantay kan kuana. Ha? At nagpipinal to dito ospital. Ha? Agtatarayan na iti tatao. Delikado. At na nakastrag nga ang patay. Inak aglingad. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dagiti pulis nga bambantay ti silid nga yan ti head killer. Pinalpaltugan ng tarmado ang lalaki. Nabuwakan ng iti tao dito ospital. Delikado. Agsapulak iti paglingadak. Napuntaan ti takyak ko. Tamgis lang. Dagiti pulis amang bambantay iti bisay. Isunat ti marayat anang banat ka dagiti managdakdakas. Ay, awanan pulis gagbambantay iti silid nga yan ti hard killer. Saan da na may kasaw? Gapo ka nagiti nakastre ka managdakdakas dito ospital. Pinakitayan na, tamangan maglipas. Ha? At na nakadanon iti ayan ti hard killer. Kat pinaturungan na iti paltog. Kung tarak! Ah! Naibatan ti paltog na. Apo pulis! Umay kayo dito! Apo pulis! Ayaw man naging pulis mo! Binagsolnak! Search and clear the area! Move! Matay ako, Miguel. Saan kayo ang matay, tatang? Doktor! Tulong! Makaamukan. Ilaban tayo, Miguel. Tatang! 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 Apay nga da kayon burog. Nalpas ka din ti misyon nyo. Nga mapay nga awan da uta kan dagiti kakadwa ng imununa anapan ni ospital. May sarang tinakalasat kadakwa da mayor. Nila Ingo. Aniya, pato apanggis. Kat ni nga ron pugot akang runa na misyon nyo, natay ka di lang. Ay, saan mayor? Tasigon iti istorya ni Ingo akakaiso na nakalasat. Oh, Paltugan kumaidin ni Kirat ni Pugot. Ngam, apag isumat adim tang kanon nila kay Matyas. Kinugtaran na iso na ipurwak ti paltog na. pato apanggis. Lakay, nukasta. Ni Matyas tinang isalakan ken ni Pugot. Agsubli kayo iti ospital, taing kay patayon ni Matyas. Ay, natayan mayor. Ta idi na ipurwak ti paltog ni Kirat. Kat inasot na ti imo ko na sana imbagsol kini Matyas mayor. Nasaya no naksayan ti siik iti dalan ko, burog. Nga mapaya ko naman ni Inggulan di nakalasat. Ni Kirat anang padsok kini Matyas ayan na. Ngatay matlaang mayor. Ta pinaltugan dagiti pulis kalpasan anakosbo nila kay Matyas. Gapo iti pan nakabagkong na. Pato apanggis.
Ginandat may mati si Marquete Hospital Mayor. Dimteng dagiti nakad ado abak up dagiti pulis nga aggapo iti provincial command. Kasanuharodan ni Pugot, Burog. Ay kararagyolangan Mayor. Kasapay kumatagbutang ni Pugot amang ikanta ada kayo ti mastermind. Ti pan nakapaltog ni Bisi Mayor. Ay nga tama danagan. Ay na. Nagbayag mo't ngaminin ni Miguel anapan niya ospital. Barang no dandanitan. Nanang! Nanang! Ay, ni Miguel, isuday ta sumungad kag tartaray. Nanang! Nanang! Apay barok, anya ti napasamak? Awanan, Nanang! Awanan! Anya ti awanan? Ikadi kabalyaw nga imbatim iti igiti kalsada? Saan na isuti ko nakawanan, Nanang? Anya nga rulan ako? Ni Tatang. Tiabalan niyo. Natayon. Anya? Apay, anya ti napasamak ka ni abalayan? Apay, anatay ako nam? Nanang, ada nakastrak ang managdakdakas iti ospital. Amang uloy, amang patay kumaiti ng paltog kini Bisi Mayor. Kat nairamraman ni Tatang, binagkong da. Aniya? Ay, Diyos ko, anya dagituyan ama paspasamak iti biyag tayo, Miguel. Malaman, apay ngawan maglangan da burugkin ni Papa. Huwag nga rod iha. Uray kuman, no amo tamat no sa dino tinapananda. Awagan niyo ni Papa. Kadamagan niyo no sa dino ti ayandakin ni Burog. Itay pa'y nga awagak ida ka ni Burog. Gamdi da sumungsungbat. Wano, napanda nga tayo di ospital? Awan sadyay ni Papam. Imawag itay ni Hepe kat damdamagan na ni Papam. Anya? Adda itay di ospital ni Hepe. Gapo iti napasamak nga engkwentro. Mayor, mga lumapalaw-anan nyo taginaw. Ani ang mapalawaanan. Basit na ito'y. Mga nusan tayo makaawit igi mansyon, Mayor. Di nagman pala kasarita Burog no mininumak. Tamaburi-burak. Gapo hiti mapaspasamak. May amon tataog-taog itangad ko. Ay, tinaugan nyo man ti baso yun. Kunak mo't ngay tangad ko, ti butilya. Taob tabaso asasawam. Sar ka nga ganat. Ay, Numakawawid kan umunakan. Di ka makawawat iti sao. Ay. At naiwanak pailaan. Wanak, Ang mga Mayor. nusikat ti pangibunto na kinipugdot ko. Ah. Paraw! Ay, sige, Mayor. Anya itan ti planom anak. Iawid mo ka di dito'y kimnigaw ti bangkay ni Abalayan. Wano, ijailat tansan Simon amay masayag kan maitabong. Jack pa mo, Nanang. Ngam ko na dagiti kakabagyan na. Ano mabalin kat ijay latan San Simon, amay masayag kan maitabon. Anya? Uwan ang kagurgura unay ni Mayor Placido ni Abalayan. Kat amang ano din na palubusan nga iti masakupan na nga ili ti pakaitabunan na. Para kanyan. Nasaysayat nga ije San Simon ti pakaitabunan na, Nanang. Tamayabay iti tanong day di amira nga anak na. Ngala, no iso ti pangadeng mo, kat sikat ti masurot anak ka. Nanang. Kat, ano san tayo latan ti mapan ni San Simon? Tad ado tayo amang lamay iti bangkay ni Tatang. Nung ijay ti pakay masayagan na. Inay, ti cellphone mo barok, agun unay. Nimot idmon ti umawawag, Nanang. Sino nga Edmond? Ti baro ni Manong Kilyo, Nanang.
Iso ti kinasaritak amang bantay kinitatang iti funerarya. Apakabalsamuan ti bangkay ni tatang. Ngala, sungbatam nga rudan. Taama nga no ada kasapulan na itipan nakabalsa mo ti bangkay na abalayan. Hello Edmond. Anya? Umaya kung dita San Simon, time may dagiti pulis at taga-provincial command dita funerarya. Birbiro kandak. Apay ka no? Anya? Ada angayon da press conference kat kayat da nga umatindara? Narigna kon tiingal tinainom ko. Apay ngagkabakabak pay laeng. Gapot pan nakapaay dagiti tao. Anang patay iti daya pugot. Mayor. Mayor! Nagkakamalan! Delikadon, Mayor. Kung niyati delikado? Ay, nangagdagiti kakadwa tayo iti radyo. Nga adda kanu angayan a press conference ni Provincial Director Inton Malam, Mayor. Tapay! Anya ti kayat da amapasamak when maamuan dagiti kamang dimiya. Ay, ti panangibaga kanu ni Pugot. No asino tinangbantarkin kuana. Apatayan na ni Bisi, Mayor. Pato apangkis! Awan, saan lata sumumpat? Mama? Asino tiwawagan nyo? Ni Papa Iha. Agriring mat ti cellphone na ngam saan mat asumungbat. Ay, hagpadadakin ni Burong. Awawagak mat. Agriring lang ti cellphone na ngam di na matsungsongbatan. Diyos ko, ang mga nuadanda ka sana pasamak ka na kuwada Iha. Awan mat nga ta, Mama. Mapan ko ibaga ka nagiti gwardya. Tama pandabiro ka nida. Sanan. Sumangpot na tulatan kin ni Burong. Manggayam, di ka dinangag ti damag itay iti radyo? Saan? Tadyak pa'y nasangot tinagdangag. Apay ka di Iha. At nangag ko itay damag itay agparparadyo ni Mang Kanor a hardinero tayo. Anya tinangag mo? At ka na maangay a press conference inton Malam iji Provincial Command, Mama. Tagsaw ka nun ti high killer anang paltugkin ni BC. Anya? Kat, asino ti imbaga ti mastermind iti pan nakapaltog ni BC, Iha? Dito ti urayan ita dagiti umini. Isuwag dingag tayo tumanmat iti press conference inton Malam. Mabit lang, Iha. Agriring ti cellphone ko. Asino ti umawawag? Ni papangmod ti umawawag, Iha. Hello, Placido? Di na ka masagsigan kan Burog. Tagpalamiis kampay laeng, Agripina. Sakam to agawid, dita mansyon. Anya nga agpalamis ngay magpagamhani. Saan ka mawatan? Awan da dupaya sa lunsod. Imaw ka. Tabangan kit dinwatan danagan kayo. Itay kami pa yung madagdanagan. Tapi manaw kayo dito'y balay. Adiyo imbagano sa dino ti papanan nyo. Pato apangkis. Awan rumpa nga pagdanagan nyo, Agripina. Amom ka din tinapasama kidya ospital. Apanang raut na giti armado a lalaki tapno patayan da kumati naka-confine a hired killer anang paltog ka ni Bisi. Siyak ti Mayor, karamin na mapaspasama kiti pagturayak. Amok, Agripina. Sumampat kayo nga rudan ka ni Burog. Hinton bigatan ti sangpat mi. Di ka kadi maganatan. Mailiw ka manon na kunak. Sige, bye! Ang yaman iti panang pasangbayo iti bangkay ni tatang dito'y pakarso tayo. Aman nalon kakadwa. Dito'y kaday na may masayag taban-bantayan tayo, Miguel. Wen, ngaminton malam kat umatindarak iti press conference. Time puno ka nun tinangpaltog kinibisi Mayor. Tinangmandar kin kwa na. Anya. Iso akayat dakmet nga umatindar. Taposible ka no aday di nakapatay kinitatang iti ospital. Kat tao matlang tinasaw a mastermind.
Turugan ni Mayor, bro. Wan. Indumog na ni tilamisaan nga ayan na. Kapoy tinalaos abartak na. Ay, kat bantayan nyo ti amo tayo kakadwa. Wen, bro. Uray anya ti mapaspasamak. Kat salak ni bantayo ti amo tayo. Nga ison tinagbalin apan nakadyos tayo. Kuna ti anak ko, aday to'y ti pindutak no agkiring to'y cellphone. Napintas mo't gayam to'y cellphone aginatang idi ni Miguel. Ngayon regalo na kiniabalayan. Ang gaputan na tayo matan, kan intendan kanyak, tanong, at takanumat ti usarag. Ang uning, ay nukas ta, at umaw-awag. Ay pintutat katsong batak. Hello? Hello, Nanang. Amoy yung matgaya man, wanya ti pindutan nyo. Nagring tinted ko asilpon nyo. Ay, gaputa, tinandaan anak nga husto, ti insorom kanyak a pindutak, no aguni ti cellphone anak kao. Agyaman ak, Nanang. Ay, anya ka diti ibagam ta imawag ka. Kan sa di numatlaang abalay tinakay masayagan ni abalayan. Naimasayag iti pakarsumi aman nalo, Nanang. Tadito'y tayo alamayan, aging ga iti panakaitabon na. Ala, nasayaat nga rod no kasta anak ko. Kahit, adu kayo nga rod amang banbantay itakin ko ana? Adu da amang bambantay itay pumanawa kidjay, Nanang. Ayan mo nga rod ita. Adda akon dito'y kampo, Nanang. Tamaramdama kat marugyanon ti press conference ni Provincial Director. Ipakita nga tadagiti pulis ti maatap a kriminal kadagiti agiwarwarnak barok. Isumati ko na ti may sa pulis anak kasarsarita kitay, Nanang. Ay, asino nga tati ituduna? Mamuantay to, Nanang. Apaman nga agsaw ti maatap a kriminal iti sangwanan nagiti agiwarwarnak. O sige, Nanang. Kasta bye. Bye. Sige nga ruda na nakaw. Bye. Chloe, papanamiha ta nakarubot ka mat. Inawagak ti gayam ko may sa pulis, mama. Kat kunak, kakayat ko mati-umatendar iti ang hayanda a press conference. Anya? Takayat ko mat-amasaksyan. Ti panagpod no ti pimaltog, no asino tinamandar kan kuana tapno patayan na ni Bisi. Saan ka na mapan, iha? Imbagan ti gayam ko a pulis ti tarigagay ko kinipili. Kat pinatgan na ka no matidawat ko, mama. Isa, please. Tidak kumamatan lapdan, mama. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagarukid din a reporter ti umay mga cover iti ibungan nagdayjay apugot. Asino nga tati ito doon na mastermind iti panang paltog na kinibisi? Miguel? Di Senyorita Chloe. Damot iti kampo. Nakamay kamat, Miguel. Apay? Agpresenta ka mat na reporter? Katumay ka ag-observe? Saan, Senyorita? Imayak. Tainawis dak nga umay agdengeg iti ibulgar ti kriminal no asino ti apo na. Asino nga tangagpaiso ti ito doon na ang mastermind? Iti panang paltog na kinipisi. Mamuanta ito. Apaman ngagso, Senyorita. Tay dyan ti pimaltog. Napanan nagtugo iti lamisan nga yan ti microphone. Mamuantay itan no asino ti mastermind. Agsaritan ni Provincial Director. Asino nga tatito no ti pimaltog anang bilin kan kuana tapno paltugan na ni Bisi. Maamwak to apaman na sumangpat ti anak ko nga matindar iti press conference. Magriring ti cellphone ko. Sino nga tamat na ito nga umawawag? Ni Madgaya Burog. Hello, Burog. Ay, senyora, naiturogan ni Mayor. Kapoy tinalaos apartag na. Kat amangan no,
bigat kami to na makaawit dita mansyon. Simperkwensa. Sa dino ti ayan yo. Ay, kwa madam. Apay adi ka agsao. Sa dino ti ayan yo ka ni Placido. Initip na ti cellphone na. Nalubat nga ta. Iso adinan nasugbatan ti damdamag kan kwa na. Mama! Mama! Ay, Chloe. Mama! Apay agsangsangit adimtang. Ay nga tinapasamak kan kwa na. Agsaw ka, iha. Matitilang akon kalagiti sa imbak mo. Anya tinapasamak itni natin darama press conference. Abay agsangsangit ka si Mangpet. Ni Papa, Mama! Ni Papa! Apay ni Papam. Kau-awag lang itay ni Burog. Kat kuna na anak katurog kano ka po itinalaw sa bartak niya. Isutin to doon na mastermind iti pan nakapaltog ni Bisi Mayor Gonigondo, Mama! Anya? Saan? Anya ti kunam Miguel, ni Mayor Placido ti mastermind. Nanang. Anya ti rason, taapay nga imbilin na ti pan nakapapatay ni Bisi. Gapo siguro iti panang ibagbagan ni Bisi. Alumaban tumot a para mayor inton umay a panagpipili nanay. Umanay ka di day ta arason na nagkaw. Siguro kat gapo pa yun iti bulgar a panang tultulong kada tayo aman nalo ni Bisi. Gapo iti panakagraryo ti dagada mayor, nanang. Nakarami din ni Mayor ti sakit ti ulo na. Nanang. Kat ko na ni Pugot, anak kasagana kanong agbalin a saksi, tapno mabalod lang ni Mayor. Apay akaguranan ti amo na. Gapo iti panangisikat da iti biyag na, idi adda iti ospital nanang. Aywan gayam. Kunak man no nakaro ti pan nakadisgrasya na. Agam kinabaalan na mo tinagsao asim mango kadagiti reporter. Nanang, ngam ituloy na pa ti panagpaimbag na. Mayor, agreeing kayo. Tapno maamuan nyo ti dakas adamag anang ko iti radyo. Mayor. Agreeing kayon, Mayor. Kat delikado kayon, Mayor. Dinagman na singain na nyat mapaspasama kaya bro. Mayor. Ibuki radyo kumatagiti matayo. At dadakas adamag arumbang amaamuan nyo. Nyat ay damag ako ng burog makatutulog. Ay, agiyaman na. Nagmulagat kayo matlangan, Mayor. Makaturog ak burog. Isang bagamon no niya na ita. Dagas at damag ngay bagbagam. Napasama ka ti pagbutbut nga nyo, Mayor. Nagpudnon ni Pugot, Mayor. Anya? Wan, Mayor. Kat da kayo ti intudo na mastermind. Iti pan nakapaltog ni Bisi, Mayor. Nanang, apay asangit ng hilo. Amang ano mabisin. Naibus ka rin ti ginatang ko idi agatas na. Adupay, intimpla ako ni tigatas na. Di namot kaya. Amang ano agsakit ti tiyan na. Saan mo't siguro? Inaapog, sumardeng kang aminon ni madanagan ni tatang mo. Sumardeng kan, taintay to kitaan ti bangkay ni lulong mo Matyas. Nagsardengan ngagsangit. Iti panangibagayo ngayon kay kitaan ti nakamasayag alulong na. Uwan baraw, isot pagsangsangitan na siguro. Takayat namat makita ti bangkay ti lulo na. O sige nanang, hintay to ije San Simon. Tapno makita yung ti bangkay ni tatang. Ama, asino ti awagan nyo? Ni Burog, iha. Anya ti bagayo kan pa na? Ibagak adida pa'y laagaw awid kan ni Papam dito'y balay. Aging gaadi marisot tinay pabasol kan ni Papang mo. Anya? Inaktoy di ospital nga ayan ti Pimaltog kat kasaritak.
Mama, bantay sarado dagiti pulis ti pimaltog kinibise. Kat na mga no di da kay palubusan ang makasidigan kwa na. Sanak matada ka sa tao, tapno paritan dak ang makisarita. Anya ka di talaga ti ibagayo iti dayjay apugot. No maikan kayo ti guntaway ang makasangoyo, mama. No palubusan dak dagiti pulis abantay na. Dua kam laeng agsarita, iti dayjay apugot. Kat ibagak nga ikak iti milyones. No lakit tita ibabawi na, dagiti imbagbaga na kontra ka ni papang mo. Anya? Pasuksukan nyo dayjay apugot? No kasta, mamati kayo kadagiti amin ngayon bagbaga na, mama. Lupod no manwan no saan dagiti imbagbaga na. May mayat no pasuksukak latan. Barang umanugot abaliktadan na dagiti amin nga insa sa una. Agyaman na kiti kape, burog. Abay at di nagriniing itay di pa'y nakalnag dinit. Rabiin, narabyanak dito'y hideout. Apay, adda pa ilaran tayong agawi di kay Mansyon Mayor. Anyakit nga rodan, saan mo ta mabalin na dyak agawid? Ken, sana mabalin na dyak sumbre kiti munisipyo intong bigat. Ay, Mayor, nadadalan tinaganyaw. Kat amangan wanted kayo itan. Niya ti salsalita ang borog. Sa inyo ka di malagip ti imbagak kada kayo. Idi si bibartak kayo, Mayor. Apay, at nakatimbagam kanya, rining nakade. Ay, wan, Mayor. Kat nakamulagat kayo matidi. Imbagak ti dakas adamag kada kayo. Patwa panggas. Anya na itadagas at damag. Ay, napasama kan ti pagbutbut nga nyo, Mayor. Naibagan ni Pugot. Ada kayo ti mastermind. Iti panakapaltog ni Bisi Mayor. Anya, patwa panggas. Ada inangay a press conference itay malam ti Provincial Commander Mayor. Kat insango da kadagiti reporter ni Pugot. Kat anya timbangan ni Pugot kadagiti reporter. Ay, imbaga na ada kayo ti mastermind pan nakapaltog ni Bisi Mayor. Patwa panggas. Makapungtutang! Hindi pa nang dadal na yapo ko titi reputasyon ko kas mayor, burog. Mayor, agpaiso ka di ti imbaga ni Pugot, Mayor. Patwa bangkis damagang bailam, dos. Lukas tagat agpaiso, Mayor. Mabalin nga libak ko! Nagitimbag bagaday jay ang tao. Ay, anya nga rot ita ti plano yo, Mayor. Agawin ta na di Mansyon. Tasyak mo ti mga nga iti press conference intong bigat. Ibagak akinaulbod amin nagitimbagbaga na di apugot. Maawatam, saan ka nang sobay? Agawin ta! Nanang, datan ni tatang. Matmatan niyo tinakapimpiman na bangkay na. Ay, abalayan. Apay ang pinanawan na kambantan. Ada kami tayo ti apo ko tatam no may nakakita na balayan. Ni, agsangit mo to ng hilo, nanang. Siguro kay marina naman tila din niya dito ipupusain si Lolo na. O sige, dito'y kayo pailangan nga ron sibay tilungang nanang. Tainak man makisarsarita karagiti pada tayo aman nalon, ngayon maymot na kilamay. Ada nagsabing alugan iti arubayan barok. Ni, timot asawa ni Vice Mayor Gonigondo ti dimtang nanang. Umaymot makilamay. Ay susapa, nagadukit din na bodyguard na. Mabait lang nanang. Tayo naksabten nida. Mama,
Madda kay matlagayam dito biranda. Rabin, hintay maturugan. Umuna kalata na maturog iha. Saan pa'y nga umapay kanyak ni Ridap? Pampanunutan nyo kadipay lang ti parikot asang sangwan ita ni Papa? Problema tayo amin, iha. Talaga nga ta nga iso ti mastermind iti pan nakapaltog ni Busy Mayor, Mama. Ay, nadadaalan tinapintas nga imahe ni Papam kadagiti tao. Gapo iti dainchay apugot. Isardeng tayo pa lang nga pagsaritaan day tapanag. Hintay kiti maturugan. Ada nagsardeng alugan iti arubayan, iha. Timutlugan ni Papa. Iso jay dimtang. No kasta, nagawid damat lang ka ni Borog. Iso dandagi jay, Mama. Nasaya tunay tasim magpatdan. Makasaritak matlaang itinalapat ni Papa. Saan nagbayag ni Madam Lucila dito'y minatayan? Gapot mapan naman ang bantayan ni Busy di ospital nanang. So asaan na nagbayag? Indagas dala ang titulong da karateo. Anya? Ada intod ti asawa ni Busy Mayor at tulong baraw? Una na. Adto nakasubri pa lang. Kwarta? Una nang 100,000 namin dito Bareng umanay apang gasto tayo kinitatan. Aging gaama idulin ti bangkay na. Nagsaya at kitin ni Madam Lucila. Talaga na saya at daadwa kini Busy nanang. Kat kunana ano kasapulan tayo titulong. Umasidig tayo laang karakwada. Awang kinagpaiso na dagiting bagbaga na niya apugot agribina. Hani, di mon ilibak. Tanya ko mati maghanap day jay apugot no padaksen na ka iti imatang dagiti tao. Pato abanggis. Mamati ka dagiting bagbaga na niya tao. Am-amo ka, Placido. Si Mang Petak dito'y balay takayat ko ano mag-anti problema. Nga madigdikan mo't gapo ka dagiti magbagam. Placido, saan nga ang angaw itada ito'y arimso a problema tayo? Amo! Iso asim Mang Petak. Tainton bigat. Siyak matiyag pa press conference. Ibaga! Apat padaksin naklang dayay apugot. Nawaya ka nga preskon, honey. Tawan pa'y warrant of arrest mo. Ngamti sa lutsod. Ada nga tamamati kadagiti ibagam iti preskon. Pato apanggis. Tapay kumangawan mamati kanya kagripina. Mala, sapay lang mga rod, tamapamatim ti si bubukal nga ili ti San Simon. Nga inosente ka kadagiti ipapabasol da ka. Agyaman kami kada kayo, kakabsat. Ta nagipagpatpat nagkay manen nga may nakipagbantay. Awan sa baling at ditinurong na saan ada tayo Agyaman kami. Ang agawid kami pailaan kini Miguel jay Kimigaw. Umay kam tumanan inton malam. Well, salad. Nanang, dakay pailang kadapan yung Sibyo ken pasyo ti agawid di Kimigaw. Agbatiak pailang dito San Simon. Ha? Ne, itaapay barok umay tantumanan inton malam. Nadamag ko. Nga damot angayon ni Mayor a press conference itabigat nanang. Ket kayat ko nga urayan no anya dagiti ibatan na asarita. May papan ka dagiti may pagpabasol ken kuana. Ingka kadi iti pakaangayan na. Saan nanang? Tamok anapudot latta ti ulo kanyak ni Mayor. Nga maday baon ko ang mapanagdengeg. Isunto ti pakamuak no anya dagiti ibagana mo't iti press con. Papa, adon dagiti reporter iti rungar. Nasayat no kasta. Nga masag tular umwar. Inton nakaplastar amidan dagiti ramramit dagiti reporter. Nakadagdag sen unay dayto itaasang sangwen nyo nga aligasyon kontra kada kayo, Papa. Tinadala namin pinsan day apugot tinapintas sa reputasyon nyo. Huwag nga roda. Ani, nakasaganan dagiti reporter. Nakaplastar amin ang aramidda. Mabalin mon ang mapan ilawlawag ti may pagpabasol kan ka. Sige.
Mapanak nga rodan iti ayanda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, ako lima kayaw. Agsaon ni Mayor. Tapno song bata na amin dagiti kayat yo asalod-sodan itakin kuana. Umuna iti amin. Agyaman akin ni Apo Diyos. Tainikan nakmanan iti karadkad ko nabigatan. Ito lang ang mga nagyaman ka iti Diyos, Mayor. Pato, Panggis. Tauray ka ni Day Tabanag at nadlaw yo. Ani, di mo kaming dakdakamatan tinagan ni Apo. Taan mo ti amin asaan ka religyoso. Kandi mo amo ti Apo Diyos tadi ka mo't makinismisa. Bagad na di kastoy, awanlat di makabas-basulan. Mayor, mabalin ka din ti agsaludsot? Sige. Rugyan yun kag saludsot na di ka duan niya lagi di magbagayo. Anya ti makunayo iti pagpabasol da kada kayo? Awan! Kinapod no amin dagiti aligasyon kanyak na jay ataw. Saan ko nga ba mo na jay apugot? Anang paltog iti Bisi Mayor. Oh, anya pa iti kahit yung adamagan. Miguel, inlibak ni Mayor dagiti aligasyon kontra Juana. Natural lang nga ilibak na. Ngam di kay madanagan. Ta itay in-interview ti may sa reporter ni Provincial Director ket imbaga na nga danto kano ipakita day apugot nga ebidensya nga agam amuda kini Mayor. Honey, napamatim nga ta dagiti reporter nga inosente ka iti pampabasol kan kaday jay apugot. Patwa Panggis. Mamati naman wino saan kadagiti makamuda. Di napatag. Naibagakmet, naipalawag ko. Ti aligasyon kanya. Papa? Mama? Kanya ti ibagam. Ada nang nagkodamag iti radyo. Managdengag kamutan iti radyo. Abay, anya ti ibagam. Takas taunay apuram ngay masinag. Ada nang nagkodamag iti radyo, Papa? Anya mananday ta? Tika-dikalkal pa sa preskon ko. Saan, Papa? Anya nga rod iha. Ibagamon, di na kam kumapaggagaran ka ni Papam. Isupaya. Nangag ko ti panang-interview ti may sa reporter ken ni Provincial Commander. Kat ko nana, nga adanto ka no erwar nga ebidensya tinang paltog kini Bisi Mayor at talaga nga agam-am mo kayo, Papa. Oh, Patwa Panggis. Anya kumatirwar na nga ebidensya. Ani, ibagamlaan no talaga nga agam-am mo kayo iti dayjay apugot. Imbaga kitayan adyak am-am mo dayjay apugot. Isuray tati sungbat ko. Period. Nanang, ada akon. Nasipngetan ka mat asimang Port Barok. Gaputan na imasan mi ti nagtutungtong karagiti kakadwak. Idinamuan mi ti sungbat ni Mayor karagiti may pagpabasol ken kuana, nanang. Anya ti sungbat na kadagiti maipagpabasol kontra ken kuana. Naglikodan na. Ngam amuna dayjay apugot, nanang. Kayat nangarudasawon. Naglibakan namat nga iso ti masterman iti pan nakapaltog ni Vice Mayor. Wen nanang. Awan pulos ti inamin na. Ang talaga kasta at danto pa'y tao amaktuam lang aruden ti panangaramid na itimay sa akrimen. Paglibakan nanto pa'y lang. Ay, kanyan to nga ti pagbanagan ti kaasaw, anak ko. Nanang, uray paglikodan ni Mayor dagiti amin nga aligasyon ken kuana. Ket saan latta ang makaliklik. Pagkuna amat.
Gaputa danto kano irwarday jay apugot nga ebidensya kontra kini mayor. Mama, paano nyo? Nakasukat kayo, Mat? Mapana kay di ospital nga ayan dayjay apugot, iha. Anya? Aramidag daydi na ibagakan ka. No palubusan na ka makisarita iti dayjay apugot. Mama, panag ko nakat marigatan ka makaasidag iti dayjay apugot. Tanak hospital arrest. Pantay sarado dagiti pulis. Awan tikas iti agpadas latta, iha. Lukas ta, mapangay latta, Mama. Wan, kanang itugot akon iti kwarta nga ipasuksok ko iti dayjay apugot. Barang no masisirap, ket baliktadan na amin nga aligasyon na kontra ka ni Papam. Manungay matipasuksok yung kan na, Mama. Basta, dakkel agatad, iha. Tapno sigurado, iso adi mo kwestiyonan no mano ti kantidad nga intugot ko. Agulima kayo. Ulima. Tada na patag nga ibaga kada tayo ni Mayaw. Kagadwa, saan may libag ka na kayo tisang-sangwa kita problema? Kadya ka mo, nuan niya ti pagbanagan ti amin na. Iso nga ron ngimayak dito'y hideout. Tapno ibagak ti panagridam yo. Nakasagangan na kami lang ta. Ito nyaman na mandaryo kada kami, Mayaw. Nasayaan. Tanyaman nga oras, mabalin, ay may pasungal-ngal tayo itirangan. Salpag, at daak pailaang dito'y ruangan ti ospital. Nakabalandran dagiti pulis iti sangwanag. Kunati opisyal itay anak isarita kanyak. Na ipakaamuda pa'y nga umuna. Kini provincial director no palubusan dak amang sarungkar iti dayjay apugot. Simperkwensa. Talaga na ingat ti ipapaay da siguridad na. Tauray siya nga asawa ti mayor iti da ito'y nga ili. Kinapkapan dakpay. Urayag ti opisyal anangawag ka ni provincial director. Katsapay la kuma, tapalubusan dak ang makisarita ka ni pugot. Ti opisyal, iso daytan umas asidag nga umisisam. Sapay la kuma, tapalubusan dakmetlaeng ang makisarita iti bambantayan dak. Sampay lang kumatasong batan ni Mama tiawag ko. Kaya't ka, Maman, no pinalubusan mo't lang dagiti pulis ang makasarita na dayjay apugot. Hello, Chloe. Agyaman nagtasinong bata niyo matlaang tiawag ko, Mama. Anya ti bagham tay mawag ka, iha. Kaya't ko lang nga, Mamuan, no pinalubusan ta kayo matlaang dagiti pulis ang makisarita kini pugot, Mama. Wan, iha. Gamdimala nak iti na istrikto apan nakaribisar. Anya ti kaya ti asawan? Uray asawa nak ti mayoran. Kat hinarangan nagdagiti pulis iti ruangan. Kat kinapkapan dak. Kat pinalubusan ta kayo matlang amang kita kini pugot, Mama. Waniha. Naminiyawag na nga umuna ka ni provincial director. Iso din ang desisyon. Anya, matan. Okay. Nakapagsarita kayo ka din? Saan ba? Tay-tay mawag ka katapag iso ko mga ilukat kung diri daw tisilid ngayan ni Pugot. Napalubusan kayo? At kayo lang ti sumango kin ni Pugot? Wen, ngam ko na dagiti pulis. Ama sapul ang nakalukat lang na diri daw tisilid. Kabayatan ti panagsarsarita mi ti dayjay apugot. Anya, matan.
Agam sana bala niya. Uray kat adayo matiayan dagiti ang pampantay a pulis. Saan da amanggag, no ibagaktukan ni Pugot, nga awit konti kwarta. Basta ibabawi na lang di dagiti aligasyon na kontra kan ni Papa. Miguel, anya ti pampanunutan, taapay amay kulkulun ka. Nanang, malaglagip ko lang ti minatay tayo. Adi tayo mo tunay mabantayan. Di intay tumanan kada ang hilaw. Nasaysaya at sa no saan tayon nga urayon ti maikasyam nga aldaw apan na kay masayag na, nanang. Itabon tayo latan. Anya? Uray mabayag alamayang tayo. Saan tayo na mapasubli ti biyag na, nanang. Iso nga, anya nga ta? No itabon tayo ito ninto maminsan na bigat. Mala. Ibagam tungarot kadagiti kakadwayo anagagat amang bambantay iti bangkay na. Tanarigat mat no datalatan ti agdesisyon. Napanan ni mamam, napayadyak na sangputan. Ha? Kwa papa. Ha? Napayad di ka makasungbat iti diretso. Napanan ni mamam ko na. Napan na hospital, papa. Pato apangkes. Apayad na sakit na napanijay. Nga mapay nga ron at di mo kinadwaan na nagpatikap. Nasayati ka sa saad na, papa. Ngamkit di, napan na sinarungkaran ni Pugot. Ano? Tapayad di mo imbaga kanya kadagos ti panggap ni mamam. Gapot damang ano diyo palubusan no ibagami kada kayo, papa. Talaga adyak palubusan no namwak. Tadin tumot lang makastrak iti silid ngayan ni Pugot. Tabantay sarado kadag iti pulis. Saan man, papa? Nakastrakan ni mama iti silid nga ayan ni Pugot. Niya? Kasano ang nakastrak din tutad na nang ibagakan niya? Anay strikto dagiti pulis ngagbambantay ken ni Pugot. Nakastrak ni mama iti ayan ni Pugot. Kay nawagan ti maysa a police officer ni provincial director. Kat dinawat na ti pamalubos na. Amakita ni mama ti pimaltog kinipisi. Anya nga rod ti kang runaan arason. Anapan ni mamam. Ada awit ni mama adakkel a kantidad. Iti panakisarita na kinipugot, papa. An-anwan na ti kwarta? Kan mano ti awit na? Dakkel a kantidad, papa. Pato apangkis. Apa yan ang itugot iti kasta kadakkel a kantidad? An-anwan na? Ipasuksok na iti day pugot. Tabarang baliktada na dagiti amin nga impagpagana kontra kada kayo pa. Nagnengning akong tadyak nawatan na dagos. Kastat kinapatagyo kin ni mama, papa. Aramidan nati amin apamuspusan. Tapno saan kayo laang amabalot. Panunutem ana imbag ti jayak ken ka Pugot. Dakkel akan titad ti di jayak ken ka. Kaskasukat ti panangibabawim iti aligasyon mo kontra iti asawak. Latitak. Tunjak Ripina. Diyak ka ti pasisirap iti kwartayo. Simberkwensa! No kasta natangken ka. Kita man nga ron no di ka mabulok iti pagbaludan. Anyo, ipumpunta ito di bangkay ni Matias. Miguel! Uwan kakadwa, iso tinagtulagan mi kininanang. Tauray iabot tayo iti siyam nga aldaw, ti pananglamay tayo kenkwan. Saan tayo amay sublipay ti biyag na? Sige ya, no iso ti desisyon mo. Mok nga ado ti aramiden nyo iti taltalon. Kat amangan no ado ti mabaybayan nyo amulay. Gapo iti panagbambantay tayo iti bangkay ni tatang. Iso ana saysayaten nga itabon tayo ti bangkay na.
Adda ka mat gaya managribina. Abay, di mo man laing bagbaga ti planom. May papan iti naka-ospital. Ani, pugot. Ay, Oh, abay, nagsinaay kay tinawdag. Kumusta ti panagsarita yo iti dayjay at tao? intugutak iti dakkalakan ti tadhani. Takunak no mapurar ko iti silang ti pirak. Kat ibabawi na dagiti imbagbaga na kontrakan ka. Gam, nagbitutak. Patua panggesan niya ti kayat mo asawan? Kinunana adi na kanon kayat ti pasisirap iti pirak. Kan kunana nga adda dagiti ebidensya nga irwar na iti masungad nga alaldaw. Nga adda amang imamagkan ka. Andi, saan na mabalen? Kinunam iti preskon mo, adi kay agam-am mo iti dayjay apugot. Ngam kinunana anabayagan nga agam-am mo kayo, hani. Ta isu ka no titirador mo. Saan na po no tayo tagribina? Sapay lang kumagarod, hani. Ta isu ti agul-ulbod. Juan, sige, panawan nak. Kayat ko tiyang may maysa. Naskan na baliwan mi di agblano kada gini kakadwak. Masapol la. Amatayin daye apugot iti kabitan na panawan. Kansakbay amang irwari ti bagbagan ng ebidensya. Paso apangres. Sana kasken kwa na lang timang dadaan kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Yak pulos ni namnama. Akas to'y ti kaado ita ti tao nga umay makilamay iti maudin nga aldaw ni abalayan. Wen nga ron nanang. Ngam amok anaragsak ni tatang. Tadinanon nanday di amira nga asawa. Enton bigat kat may tabonan ti bangkay na. Ay, dakkel unay akawa tayo iti kaawanan ni abalayan. Wen nga ron nanang. Awon gayam, maiyabay ka di matlaang iti tanamday di amira. Wen nanang. Agabay da mismo iti pansyon nga inaramid dagiti pada aman nalon. Sapay lako. Tanatan nanto ti panawan iti panangitulod tayo iti bangkay ni abalayan. Iti maudi a pagtungpalan na anak ko. Ang bigat gaya man ti panakaitabon nila kay Matiyas. Anya, nakadamagam nga inton bigatan ti pumpon, iha? Ni Femi nga asawa ni Landong, ama. Nagkita kami iti balay da Norma. Kunak man no iyabot da iti siyam nga aldaw ti panakalamay ti bangkay na. Saan ka nun, mama? Tako na ni Miguel. Uray ka na mabayag alamayan ta. Kat saan da ka no maten ama pasubli ti biyag na. Iso na saysayaat ka nun nga itabon tan. Sa bagay, agam sa dino ka no akampusan to ti pakay tabunan na. Iti kampusan to nakayakaran ti bangkay day di amira. Agabay da ka no iti pansyon. Anya ti pagsarsarita nyo nga agin. Di ba nakaitabon ni Matiyas inton bigat, hani? Ha? Ano yan? Hintol bigatan ti pan nakaitabon na. Wan, hani. Kastagaya. Wen sir, namnamaan nyo nga umayak to. Apaman na may tabon mi ti bangkay ti katugangan. Okay sir, bye. Asin mo jay kinasarita biti cellphone, Miguel.
Ni Korporal Agmata, nanang. Anya ti imbaga na. Inton bigat kanon nga ibaga ni Pugot iti media, dagiti ibagbaga na nga ebidensya kontra kini Mayor Placido. Kat no masangok to kano? Inak to kano man na nagdengeg. Mayat kumaan no saan anayra na titabon ni Abalayan. Malum to kano amaangay ti press conference nanang. Iso mabalin kun to manen ti mapanagdengeg. Di saan tayo pa lang aron nga agawid ijay kimigaw. Ora iti sumunong tulat tan bigat ti panagawid tayo, nanang. Tagipak ni tayo tupay karagiti na usar nga likaman, iti panakay masayag ni tatang. Hinton bigat gaya man di pan nakaitabon ni Matias, Burog. Wan Mayor. Kadamag ko nga iti abay kano ti tanam day di Amira. Ti pakaitabunan na. Saan na mabalin? Tapayakas ta ti sawo yung Mayor. Ni Matias, tinang parnuay itinadagsa na problema. Iso nga uray na tayan. Gumay gayib-gabay lang di pungtot ko king kuwana. Ay, anya. Unay daytan Mayor. Natay lang laro din jay tao ng kagurugura yung pahin. One! Iso ngayon kay Ruarte Lugan di karahe. Mapantay yung hideout. Ang plano tayo no kasano amalapdan tayo di pan nakaitabon ni Matias iti kambusan to. Arantada! Kapangita naman! Papa, mabit lang. Adda ka di bagam? Papa na nyo kadikin ni Borog. Di mo nabagan. Sige, maban kami na. Papa, nangag ko iti radyo nga inton bigat kanon nga irwar ni Pugot. Dagiti imbagpagana nga ebidensya kontra kada kayo. Andrea? Patwa pangkis? Saan na mabalin na? Kunayo iti adiyo am-amo ni Pugot. Asino ti agsasaw ita kada kayo iti palso? Awan! Panawin ko amang sungbat iti dayda. Sige, ditakan, salbag, patwa pangkis. Na! Papa! Pinanawan na ko ni Papa. Pudno nga tati pagpagana. At di na am-amo day chay apugot. Patarayang pajilugan taburog. Magagaran ako na makisarita kadagiti kakadwa tayo. Ay, Wan Mayor. Nasken, makapagplano tayo sayat. No kasano, amatay de yapugot. Ken kasano amalapdan tayo. Tipan nakaitabon ni Matias. Itasidag titanam day di Amira. Ay, unay kayon Mayor. Nagadukit di a problema yun. Wan! Agigidan a problema. Masapol ang masulbar amin dagito aparikot ko, Burog. Mayor, no maipapan iti tayo jay apugot. Kat panagkunak kat marigatan tayo amang patay ken kuana. Taado dagiti mang banbantay ken kuana, polis. Patwa pangges. Adu kayo apasurot ko ng dagiti agbambantay a polis sa ospital. Naskan namatay. Sakbay ang mairwar na dagiti ebidensya ang mangimamagkanyak, Burog. Maawatam. Sige, patayabam tilugan nyo kamalap. Chloe, papay arimwar ka di manin ni Papam. Papay ngawan. Rimwar naman ang kin ni Borog Mama. Sa dino tinapananda? Tsaka mo, tayo tayo damagat kin ni Papa. Di namat kahit nga ibaga. Ay, marikutan una yan ni Papam. Kapo iti imbulgar day chay apugot. Masaludsod ko man, Mama. Hindi nakasangoy day chay apugot. Anyat pa nagkunayo kan pa na, Mama. Pudno nga ta dagiti ipagpagana. Dagiti ipagpabasol na kin ni Papa. Ay, tsaka mo. Anya ko mati maganap na no padpadaksan na laang ni Papam ha? So, kaya't nasawan, adda pa matiyo kadagiti imbulgar ni Pugot, Mama?
Kuna ni papang mo, adi na am mo ni Pugot. Ngam kunamat ni Pugot, anabayagan nga iso ti tirador ni papang mo. Kat adda ka no irwar na nga ebidensya kontra ka ni papang mo. Inton bigatan ti panangirwar ka no ni Pugot. Iti ibagbaga na nga ebidensya nga ma. Kagiddan ti pan nakaitabon ti bangkay nila kay Matias. Wah, madandanaag anak iha. Anya ko matipagdanagan nyo, mama. Tiruwar ni Pugot nga ebidensya kontra ka ni papang mo. Amang ano isuntukit din ti pakasuspindihan na mayor. Abangan no saan lang ama suspindi ni papa. Nang runa, kanatagsin unay dagiti irwar day ti apukot nga ebidensya. Kontra ken ni papa. Amangan no agtinagpay amay kata ni deposisyon na, mama. Simpergwensa. Ta sino nga ron ti sumukat a mayor no kas pangarigan maikat wenno mabalod ni papa? Ni Bise, mama. Anya, apay. Namnamaem nga ta amakalasat ni Bise iti panakapaltog na iha. Sigo na tigayam ko nga nurse iti hospital a nakakonfinan ni Bise. Stable ka nun di kasasaad na, mama. Oh, simpergwensa. Nasaysaya at lakuman no matay. Agulimak kayo. Ulimak. Tada manan napatag nga ibaga kada tayo ni Mayor. Imaya! Tadadwa na pategunay amisyon nyo. Akayat ko nga ramiden nyo adagdagos. Planwan tayo? No kasano arauten ti ospital ngayan ni Bugod. Kunada, ngayon ton bigatan di panangirwar day jay apugot dagiti bidin siya kontra kanya. Kaya't ko asak bayad umteng tibigat. Matayan na. Kunak no bantay sarado dagiti pulis iti ospital, Mayor. Kunak met, ngadadu kayo ngem dagiti agbambanray a polis. Iso akabaulan nyo apatayin na amin na bantay kat sirken nyo ti silid ngayan ni Pugot tagudasan nyo. Apayan na paulima kayo. Diyo ibaga, mabuting kayo kadagiti polis. Posible makalaban nyo. Naburog. Narigat ida kalaban, Mayor. Pato apanggis. Saan kayo ngagbuteng kadakwada? Taiti iraraot nyo. Irwaryo amin dagiti ang kakabilang armas tayo. Kat isote usaran nyo. May mayat. Kat iti iraraot nyo. Agpamarang kayo at ulisaan. Akaslat na nadagsan nga traso kada kayo ni Pugot. Iswa kayat nyo apatayan. Anya. Wala kaya mamangan numalipatak. Dagiti daduma. Kayat ko ariribugin nyo tipan na kay tabon ni Matyasinton bigat. Tapay, Mayor. Gaputa aging gaita. Ulitak manan. Sumsumgad pa'y laang tipongtot ko iti dayalakay. Uray nunatayan. Ay, anyan tong arod ti aramidan dagiti akin misyon iti dayta, Mayor. Yak kaya tamay tabon dito San Simon. Gaputain ton bigat ti kunada apan na kay tabon ni Matias. At damapan iti Campo Santo apakay tabunan na. Ang ataramidan may jay, Mayor. Kunada ayabay day di Panchon, day di Amira. Tubtubin nyo day di anaramid apara kinibatas. Basta ka rin, Mayor. Juan, saan nyo pa iti karokan dagiti makipamumpon. Agpaputok kayo kat pumatay kayo iti may saka dagiti tao tapno mabakda kat agbuting daamin. Nasip natin. Gamawan pa'y dapapakin ni Borog, mama. Wan nga ron. Sa dino nga ta kaya tinapananda. Sino ti mauawag, mama? Imat gayang papamto yung mauawag. Hello, honey? Imawagag tapos anda kasigsigan. Tamang ano. Umyan kami dito ikin ni Borog.
Sa dino aditoy ako naman eh. Ibagam, tapno mo mimat. Di mon damaga nagrepina. Tay talang di bagag. Bye. Na, initap na ti cellphone na. Sa dino nga tati ayanda ka ni Burog. Miguel, apay nga adda pulis nga imay iti maudin arabi apan ang lamay tayo kini Abalaya. Nanang, isuda ra giti pulis abantay ti asawa ni Bisi. Anya? Umay kadimot makilas na itbara. Wala nanang. Isungadan lagi ti imun una. Bantay na. Inton malpas ti tabon ket intan tumamot nga rod sa rungkaran ni Bisi ti ospital nga ayan na. Wala nanang. Ipakada tayo nga rod kini Madam Lucila. Tapno sanda tayo ito nga istriktuan lagi ti security ni Bisi. Pato abanggis. Awan mo't lang nawag ni Boroga. Yang atantin apa sama kaya. Isuray ti umawag. Hello, Borog. Kumusta kayon di na kambusan do ka na giti kakadwam? Nakasipsip nga dito ay Mayor. Sana na itati kahit ko amamuan. Amok ang nasipit nila. Tawan silaw. Ti kayat ko amamuan. Nunalpasan ti pinaaramid ko ka na kaya. Ay, uwan, Mayor. Natuptog minti naramid da apan dyan nila kay Matyas. Awanan, tinam naman da apang itabunan. Ha! Nasayat. Ambo kabasit dan tulangan na mangidanon ni bangkay ni Matyas nila. Gapo ta makigtot dan to amin. Iti panang sa edyo kadakwada iti dalan. Tatang, dahito yan ti maudi apa nakakita mi iti lang ngayon. Jak tupulos malipatan ti kinasaya at yu kanyak. Kat agkita ka ito, iti day di amira nga asawa. Ibagayon to, akanayon lata sila lagi pakin ko. Idanon yung tupay. Nga awan ti asino man ang mabalin amang sukat kinkwana dito'y puso. Diyos, di kumayog ka na kayo. Tatang. Miguel, at danti ka apakailuganan ni Abalayan. Bagkatin yung taintayon itulod ti maudi apang tungpalan na. Wala nang. Ni Angelo, agsangit mo tan. Kas kadata anak ko. Maladingitan mo ito'y anak yung kini Amira. Sumardin kan, Angelo. Sana masayang tin sakripisyo abiyang nilulong mo. Tagapukin ko na. Ininutin alumned ti bangka ni Mayor Placido. Usto nanday tabarok. Nanang. Dakil to akawak ti kaawanan ni tata. Ngam sana masayang tin sakripisyo na biyag. Tababaan kinipugot anang ipustahan na itibiyag na. Iso itan ti mangimamag itisigod nga amo na. Ito nga agpwisto kadwa. Mapasungadan tayo nga gusto dito dagiti umay mangitabon kinila kay Matyas. Tasang atan dito ay. Brog, ang problema. Sige. Agpwisto kayon kadagati dadakkel apo untik kayo wenno kasamakan. Taapaman ang makadanon dito dagiti makipamunpon. Paputok tayon. May sa kanila ang tipatayan tayo kadagiti makipamumpon, bro. Word. Taka si damat no adu unay ti matay kadakwada.
Good. Pamutbut ang laang teramidan tayo. Iso nga umanayan ti maysa ang maisakripisyo amatay. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.